خیلی هذا غير حاضر شوائي إيرو إقدام هي الكونفرنس أنكي كونفرنس هالشراكاتي تجربة ديمقراطية بيشنجتية مجلس الجن وكونغرس صار برنامج من إيرو نخاطرها رشا سياسيين بالبرسبكتيفين وتوجيهات خاطرنا توجيهات بنا بربر ونقاش جدي بيكرم وانجام نامه بلي كان في برنامج جهاني كي بدوام بكن انداقات يسر يعني شبيد بری بود ام دست به خواندن خوابتن ام شرمزاریا کنکوژین ل سوئد و هاتن کرن بتوندی ام شرمزار تکن و وقو ذهنیت نگوهرینه یا ذهنیت دستلاتدار یا نتو دولت ام تناسه تکن و تجاری عالیگر یا جنیزیکاتی که بارنگی وقو ذهنيات وكو فراسات وكو بنبيكرنا نرخين معنوية جباكا درزيا ام نابهش بينن وبتندي ام شرمزار بكن دبي باشوا كو ام بيرو درباس بن من قد بباجوي كي جلكي بيروكيا جي بباجوا سيستمكي كو همو مافن نتوا بالبيدكن ودهمان دميدا نرخن جباكي ديروكا جباكا جهولي رابطن ام لبرنبري سيستمي كيبتون دراو يفضي اوينا ديروكا رشلات نابين دا بدستيكي عباكرنا سيستمانا تو دولت وحتى روشا مي ايرو بنيزيكاتين وارنگي جلق جاران كنبوشي هاتن جانكرن وبيه سدن كو جلك جبال جلك نتاو لسر أردنگاري أخوي رسن در بكبن و بهردين ديموغرافيك و كونكوجي بحق جبال بيكورن بيقومان أنده وسا بينا سادكم كو سيستم على تو دولت يقو عمر خاتجي كريا هاول دده بكراسي جور بجور تمام خادريش بكش بو فيجي سريل الربازن شدت تينه كود انجام اودا بيارن غيرو لسوريا تين جانكرن ام دبينن چه لبرابا سوريا چه لسويدا بود با چند روزن دوري هاتن جانكرن فشتو فيجي ديروكا رشلا تمابين بتجي بيارن بغارنگيه وهرجي اثباتكي كو براسيجي تمانه سيستم على تو دولت إيدي تجربة دريبوت سيستم كي نوجان جو كريسن هي لسر عرض ما فين جواك ومرواهية ربيتك شرا سر بكي بيوستك فريدتي بيشنيازن وي درباره سيستم كي جو حمو برسكريكن هي بسريدا كردستان و پشتیوی لحمو اردنگاریا روشلات ناوین پیشنیازی که پر بنرخ داتینه هوله و دهمن دمی با شواز آوا کرنا و سیستم پیشنیار خواه برندی که برچات دیار بکن بگومان کریز جی تینر خاندن لآلی ویجی سیستم آگود ور آوا کرن اوجو شکل کی زلالی دات مهوله فأجر أن بجر بيارن روجانا يجو تيليجيان كرن بسريدا لكردستان وسوريا أما جراسية بهمو آلية مخوار
أنا هم بتجرين هم أنا تكمل نظر لجرين شرسية وكذا زانن تواجه الشرع جهان السيامين يجواتي بين سكرن جيك عالية جرك زانيار سياسي وسيستم هيدا بأنجام أو قاسا صلاة دامديتكو كسينجو يانجي جروب يانجي تيار بنادين شورش در كتنا جبنا قد بكار بالشرسرين جي كريزن هيرا دينن بأنجام دا بخارا آلوسيين هيو كورتر دكن درس كردن هولين فنمونا هر درچار دولة سوريا بالوشينا ريجيما بعث هركس بالخواشلوكو وين سيستمي كينا هواري آغاكرنكو ترسكريكي سوريا هيدا ويوري شرسركرن فالأنجام دا عند بينن اگر انديجي برچاو بگیرم لی باشتر به حکومت کو مال اسد بروا بدر پشتی 5 سالی بلکی نرزابون دا اصل شور و درکت دوی گوت هن نزیکاتین لبرنبری سیستم دولت هبون رخنه هبون سر هلدان هبون لنبو اصل کو وکو دروجا ایرو دا پیشن کرن برنکرده بو پشتی 5 سالی شورشی که بود سوریه ده هده جیان کرن بنده بهارا گلان مدید که دروجا یکی ده برتکین جواکی لبرنبری به سیستمش چه بود فقط انجام چی بود؟ انجام کود لشون دولتی که نتاو همان سیستم دمی گوتواری آغا کرن بسكريك انجباك چارسر ناكي برانگيه هي يد آري نتوي باوري و چاندي دا اگر لبر چاوانه گرتن و بسكريك يگو جباكا سوريا دا هي برانگي کی باش نه داويراندن چارسري کی گنجاجي جبونا به بسكريكي نايدن على أساس الحرية والمساواة ننظم الرئاسة المشتركة ونقوم ببناء الأمة الديمقراطية. في البداية نحيي جميع رفاقنا الأعزاء والرؤساء المشتركين والمتحدثين المشتركين بالحب والاحترام. نحن في عصر جديد، عصر الحرية والمساواة، الذي تم نسجه بالدماء والمقاومة والتضحيات العظيمة من أجل المجتمعات والمرأة وكل الشعوب المضطهدة. إن هذا النضال الثوري الذي يتطور في كردستان بقيادة القائد آبو هو نضال إقليمي وعالمي سيترك بصماته على العصر، حيث سيقوم بغلق حقبة وفتح مرحلة جديدة. وأصلا السبب الرئيسي وراء تطوير سجن إمرالي وفرضه كنظام للتعذيب والإبادة الجماعية هو أنه وصل إلى ذروته بهجمات الإبادة الجسدية والثقافية للتطوير من كردستان والمجتمع والمرأة. أن هذا النظام الذي أسسه القائد آبو باعتباره نظام العصرانية الديمقراطية والأمة الديمقراطية والإدارة الذاتية الديمقراطية يكسر هيمنة الحداثة الرأسمالية ويطور حداثة جديدة باسم الشعوب والمرأة، ويظهر تأثير هذه الحداثة يوما بعد يوم، سواء من خلال قوتها النظرية أو قوتها العملية الواضحة بشكل متزايد. وتعد الرئاسة المشتركة والتمثيل المتساوي من أبرز جوانب هذا النظام. إيرو وكي تذكرت بطل ديمقراط ومجلس الجنس دولة تذكرت بطل ديمقراط بطاقة بس هو أم تحضر على الغرب وفي كونفرنسي هدور الداخل شباب كراستي في مستيا كي فرقرن هاي مدامك يقريز دامك يكريتيك و روشلاتا ناقين كشتي تيزر باستبن نتاني سوري يعني باقر روشلاتي سوري وسوري باقر روشلاتي سوري تلي روشلاتا ناقين شباب ويا مافاس أم بيقوم دامك حساس وإيرو شرقال عمل دناغا خطرية كدية سيستم المرح دناغا إيريشي دنن خشمندين بوهيه هي سيستم قبول ناقش هو بصورة وائل أن تريني قاشة بكن تناغا جباكا ديمقراط تناغا تردن ومجلس الجنجي العين الوقتي شاوة السيستم بريبت بيت شاوة هاتير مشتانتن كي مقرطاسي وهي كي مقرطاسي تشنن فرسكريك تشين أنت سبدين سر فرسكريك أو يباشفه بحفرة أن نقاشة كبيرة وهكذا يباشفه يعني بخطوط عريضة رح نفتح باب النقاش
حول مفهوم الرئاسة المشتركة مدى تطبيقه في شمال وشرق سوريا وترسيخه ضمن نظام أو حركة المجتمع الديمقراطي. نناقش المشاكل والعراقيل بشكل واضح وشفاف، نكون شفافين مع بعض في هذا الكونفرنس لنقدر نحط بعض الحلول لحل المشاكل والعراقيل. بالإيجاز بالمداخلة كل زميل أو زميلة يعطي اسمه صفته مشان المحضر عم يتم كتابه. تفضلوا معي. کسی که جیان خارج دانه تایید باجاری سوئدا و ایشین که چند روزی سر و گلی من سوئدا ایتمشانده به تایید دوکاری و دستپیک شورش حتی این هاوشی سیستم علی ببریا خسر جفان تلنی بگن ها ام کنفرانس کی سیستم هم سرکاتیه تبدیل جوال دموکراتی دادن بگه یک هات خواندن بگی برفره سیستم هم سرکاتی اصلا کردستان دیگوبی کاتیه از اینه کی امروزن آگاهی از اونا سیستم افسرگاتی در روجاوا و پروژلات سوری در کنگی و چرنگی هات نشانده جه کم بونجوندری بلگی زمان جی بینم سر زمان راستی دست به کشورش ده 2012 که وکی سیستم افسرگاتی دست به پارتیا اکتیار دموکراتیک پیاده ده سیستم خود بیکانی هر وها امروزن 2013 هم تلقی جواب دموکراتیک کردن همجی شالدانیان هریم روجاوای کردستانه همجی مجلسین گلان یان جی مجلسین گل یکود آستا کومین گند باجار و تاخ سیستم آخوی مجلسا آوا کرن و دهندره و سیستم دوک سیستم مفسروکاتی بیک آنین گلک جهوالی برهرجی جی خودوان مجلسا درتن و سیستم مفسروکاتی بریده بره ببیرنگی امبیجن شورش سر به خواده هات مشانده و راستی جی دماغ هر کومینه که هر تاخه که هر باجاره که مجلس آخوی گل جتواهی کمیته که هاتون آوا کرن بل یا گوری لبریا خسر به آوا کرن و دنام گل در خبر دوری خستن بود دعالیه پاراستن ده دعالیه امبیجن گوکاربن دنام چنبره که دهات جیان کرن دبار آخوی امبیجن آبوری هر وها یا پاراستن یا تندرستی و برنگه کی کو کاربن خبری خستن بکن هر کسی جیو مدل کرده بود دوی آلی ده اف سرکفتنا بود چه بود و حتی اینها امبیجن شورش آمدنا به شورش جن هاتین مشانده یا جی هاتین آسکرن رولی که مزن یا جناده هم دناب وی رولی ده راست خواه اثبات کر اراده خواهی جن اثبات کر لگل لک پرسکریک جی جیان دکن گل لک زحمتی و آستانگی جی هاتن جیان کرن کود ناب ده جارای گمین وکی جن خالی لبردرینه جارای گمین امبیجن هفسروکه نهندری سیستمی ده نهندری ترگالا بود ده پروژان توا دموکراتیک هاتی آوا کرن امبیجن دماغو ریبریا خسر جی هات آوا کرن ده سیستم آخوی یکمین ده وکی سروکاتی هبو جیگرین سروکا هبو دماغو ترگال دیسا هات آوا کرن لناب استا جیهانی ده دستین سیادی تین گوده کویان دستین سرکه هنه تجاری جن دورد امبیشن ریبرتی نکریه جمالیه بگیره ج آبوری بگیره ج چانده بگیره ج امبیشن وکی دسته یاشه در جزیره ده اوانا ریبرتیه حوالی جن دکرن هر وها امبیشن ده عفرینه ده ریبرتیه مجلس تنفیزی حوالی کی جن بود امبیشن ده آستا کو قریبون ده ناف خواتی ده جگرین و هبون اگر ده هر دسته یکی ده جگره که هم دو جگر هبن اوانا شبوک و امین کارین پروژانه که دموکراتیک پیک بینه اویار سر عرضه پیک هاتیه هر کسی جیو خودت برتو رو لکی مزن ده ناف دلیستیه دما کو 2016 ام بیجن ایدی پروژانه که دموکراتیک سیستم ری ربریا خسر دما کو ام بیجن مبدئن هفسر وکاتی یانجی هفبشبونا کار شپار گرتی دست بیوستی ایدی دناف جواکی ده دناف پیکاته یانده دناف تباهی جواکی ده وکی جنو میر بیوستی سیستم هفسر وکاتی چه بجبر اف سیستم اف پرگار یا بو هر سرکفتی دناف میناکن اصلا جهانی ده مشانده اومی رئیس دیوان امریزره شخوا اف کنفرانسی هفسر وکاتیا جواکا دموکراتیک تری دار خستن دناف کرده مناسبت داده 14 تیرمه ایرانیا برخدان زندانا
وهروها بشتي بروجي دن وصدي تيرمهي شورشا رجعها شورشا جن سيستما هفسروكاتيه بنجها نتوا ديمقراطيك ما دامي بروجيا نتوا ديمقراطيك بروجيا جيانا هفبشه بروجيا جنا آزاد gerek em vê proje vê sistemê biparêzin heta dawî. Sîstema hevserokatî wateya wê pir fire û pir kûr e lê mixabin heta niha belkî hinek tê gihiştin û hinek ji hîna xweşik tam tê negihiştin. Yani wextê em dibêjin civakeke demokratîk yani divê ew civak tê de wekhevî bin. Wextê sîstema hevserokatî bi kar tê wekheviya navbera jin û mêr pêk tê. وقتی ببین جواکا دموکراتیک یعنی گرک عدالت جواکی هست. سیستما هفسروکاتی عدالت جواکی پیکتی. جبر گو جواک جنا و جمیرا پیکتی. وقتی گو ریوبری دستی بشکی جوی جواکی داره حتما و او نیوی جواکی دل و پوچ بمینه و بندست بمینه و کوله بمینه و تعدیل حقی جلیه بمینه. فجبو عدالت جواکی پیک بی دماغو سیستما هفسروکاتی پیکتی جن و میر بهبره و إرادة بدن شغلان دن و ريفيدية ريفيدبن بريارة دنا خود نقاش دكن حتى هو بريارة كمعتدل دركده جو مصلحتها جواكير جو مصلحتها حرب بشر يعني هم عدالة بيكتي هم جي باري مير أو زلام أو هذالي خور باري ويجي سبكتده دما جو نيفي پوچ بر نیوی جواکی پوچ بر و نیوی تنه برای دبن راج باری خور راج باری نیوی ای پوچی لی وقتی هر دو بش به هر برای دبن سفکایی سر هر دو بشاجی چه دبن و هر وها رای بریک راست و درست شد. الموضوع هو ليس هدم دولة أو انهيار دولة وبناء دولة جديدة مكانها. فالقائد عبد الله وجران يقول مشروع الأمة الديمقراطية لا يهدف إلى هدم دولة وبناء دولة جديدة مكانها بل نعمل على أساس معادلة الدولة ذات المؤسسات الديمقراطية. طبعا موضوع الرئاسة المشتركة هو موضوع حالة روحانية أو حالة روحية علاقة روحية بين الجنسين وهي ليست علاقة في المنزل هي علاقة شراكة في العمل هي علاقة شراكة وظيفية هي علاقة شراكة واجبية الإنسان يقوم فيها في عمله. الموضوع لا يتعلق بوجود كرسيين خلف الطاولة حتى نثبت أن هناك رئاسة مشتركة. يجب أن تكون هناك علاقة روحية بين الاثنين حتى نتأكد أن هناك علاقة طيبة على أساس الرئاسة المشتركة. جبالي بوسر أساسي يعني أساس الخزايا مثل أساس الجنومير جنومير وميها نكارن جنيتنا بكنا نكارن ميرجنا وكاس نكارن حرب آلياتنا بكنا سر أساسي هالسنجية حرب آلي جرك أم إجباك بريغرد يعني بلكي جدو 1004 و 1005 سرقاتي السيستم بشنيار قري لي هيدي بصالان حقا قصي روجادابو وشورش روجادابو بلکه وقتی ریبگاری خاصت 2014 راکان فند هرم الجزیر فرات عفیف. لأنه هذا مشتان فند 2014 سیستم سرکات. سرید سیستم سرابو. جبیستو یک دسته چهار دسته تنجین سرابو. نوارانزی شهری بود. چهار او چهار دسته جین تاني او هفال الجن دسته بريغات برن ودهنا دسته هذا جواك آليكر يعني جين ناقب دهات ماسكرن جگت چما جبال وراستی ما جواك اخو حاضر نكر بجبو بيكش مندين جبو بي سيستمي امنا كي شفطان بصالان و او باوري دجنيت شكنان چما انا جن ترسل بريارك برياري امزابك برضو بصالان بحشمانية كنيزيكي جنبوي ونكار نجر هزي جبوي وقتك جمالوي الطيبة جبو هوالي جنبو وي باوري بجري أو حشماندي درباس بي حشماندي أضاف بصالاري كشنبو بصالان أنا درباس بي أنا إيرو جبال
جواكي في ديمقراط جواكي في وكحب حبدور آضاب نت ما في مدخل ناس ما في نت متنبك ناس تنبك نت دسلاطات ناس أساسا دسلاطاري وهذا تشتكي شبدور ما بيش ما أجي شرطين السلطة والإدارة إيه زماني عربي خوندي قلق فرق وجودها يعني دسلاطاري وهذا تشتكي شبدور بيجر نظام جبوه هاگر ام بخوازم کسایتی که آزاد هاگر جنده هاگر میر آزاد کن برای حد تشتی امر باوری نزدیکی به سیستم آخه ببین او ام خنک هشمندین بود سر مده سیستم دستلاتار آزاد کردن هشمندی ها بو جنی کارن جن نابتشتک جن بهیزن هشمندی ها بو میر یکمینه میر بهیزن ام هشمندی جیرو پیده ام بگوری وانا خاندنا گوری بهشمندی انیزی کار ببین جبر دراستی و تمه تغلا بود اساسا آغا کرنا سیستم روش آغا بسری به تبدن بلغهو تبدن دریاری دبریا قصری آغا بو و هر کسی قصر تبدن بلغسین کرد جبالو برک ایرو وکی لگرا جواکات مقلاق دکتر و پیشن ببینه جبا به سیستمی و اب کمیسیون ویجی و به سیستم بدر روشنامه دریا بشه او بدون کنشتاندن جهمی سازی دنیای نه تنه پارتی نه تنه ریدبریا قصر نه تنه سازی جبا کندن یه بو ایرو روش به سیستم بدون کنشتاندن جبا کات مقرات تبگر جبا کات مقرات هدامه جبا و هدیم او بو به دمن پیشده ممکن از سیستم به کنشتاندن و ایرو بشین جبا سازی سرکت نجار فازن انجام نامه مایی و یادال انجام نامه جبا کنه گوری و اندیشون باید داده کنفرانس خواست کردن. عبدالله هر 2025 دا کنفرانس سیستم هفسروکان دکتر اجبادا دموکراتیکا. تشکیلنا فرصت آوردی و آزادی گرینگی آفاد به پیوندی نشون مسلمان داد پاریزه. و ادیه شرط بینگهین یا آوردنا کسایت آفادی چند آوردی و آزادیه. جانا کومینال کسایت کومینال چند آزادیست کومینال رئیسین بینگهین آ سیستم هفسروکانه و گرد فرصت مرکزی دستلاتاری نزیکاتی بیکرن ال دواتای جردرکتنا سیستمیه. سیستم هفسروکاتی خوب دستیکرنا شورش هاتی آغا کرن خودی ازمون دولمندن و وکو شمال ده همو سازین دبری و قصر ده هاتیه بوشکاندن. لدالی فرصت دا دیگو تشرچوبه رئیسین وطبی و آزادی دا نزیکاتی بین چیکرن. لسر بینگه خالن کود وکو رئیس بین کتسین اول. یک پرگل هفسروکاتی لگوری رئیسین دیار کود ماف و ارد و بریار صلاحیت دهمن اسیده. لدو فرصت اکومینات لفجرة بنتهين رئيسني بس. سيسي محكوم كرنا زمنية دستلاتارية وفالسر جباك يراد بينه وجيانا أكومنا دور كبير. شا بريان فرسات ببيد تشرجوبة رئيس وبيوان الوكبية دابي وجرزقنامة أساسية أساس بينه كرتن. بين دبیگوت بالاتی انجین هفسروکاتی چنبه و زیبند آگرتن ولدیجی فرصت دبیجن تویست ناکی کار تن نشاندن تکوشین بیکرن. شش لبرندری پارستنا مافی جباکی و جن وزارو دا بدرسیاری رابر بکن. هفت تکوشین پارستنا سیستم هفسروکاتی بیکرن. هشت دبیگوت هفسروک واري پرورده دا عفوا دبیگوت هفسروک ده دوره پرورده دا در بازنده. هفته 2025 خامشون.